Nakalian jong aku mu presiden bani hari ini ke minister Iwan bani kering terpang lebih bat ka lebih bat ke law and order kalau ban regularize ya ka lampi outpost nomor satu bentak yang ong tang kata ka andi dikaiti kam ADB they regularize ya ka lampi BOP ya ka beladan lepa bat hak juga por kumbang iladon hatiabri berhapo malangkuna ke mok di entry and exit point juga interstate dispute tigidon ru mentah hapo kersyai ke badontang kenika border wing temporary arrangement gibu anta teba and regularize ke langpi BOP ke bakaladan lepa but banbu sagawai pedagang BOP hapo kersyai nomor bana kalian kasam don ka permanent outpost ang tu gile ki dondu ke temporary arrangement bagi don ki army aman lagi por ngari ke cakak ba kulmar bang tu po kersyai te ni ladawa ba ka sarkar kan bu sagawai pat ka outpost ang tu pat pen scam issue ya dalam pi ulang lepa te lor kani nagaliang chief minister ong pa menta nagaliang SF10 ni don ka manpower ke babiang te nginang tam ko south part tam i te klempet ba en pen ulong ni ba neki SF10 personal police personnel ba yang don menta hagabakin pa agi district pe kin don ke ciklemen ban ai ni ko baika outpost